Bueno, hemen txegaude, barkua uste baino lehenu hau da. Eta 2 ordu baino gehiago. Oain, furgonetan zai. Hor neseatzen. Bueno, bagoaz. Nik sorte auki eta leku pilo egin. ¿Qué pasa? Bueno, ya Bangkoken, Beste gauzat, Bangkoken betianik nahi izan detena da bitxitu aprobatzea. Fran de la jungla ikusten unetik betianik nahi izan un eskorpioiak, kukaratxak, matxin saltuak aprobau. Jende asko etortzea honea trajiak erostea. Excuse me, how much is it for this one? 3,000. First go first. Behin baino gehiotan pentsatuten gauzat izan da garai batean, gure gurasoan garaiak, bueno, orokorrean mobilik handa etxe honean, hori bai izango zela abentura sureste asiatikoa etortzea. Osea, imaginau, esperientzia hau dana mobil gabe. Hosteletako reservak, bueluak, zerrakit da, maps. Egia esan, eta hizkuntzan asuntua, orokorrean ez dakit inglesez. Lehenero naiz batekin ferrian itxeten, literal, behagatea du translator, eta horri biliga, traductoriakin. Ostia, hori bai izango zala esperientzi fuertia, eta seguramente bastante guapo izango zala. Ojito que viene. Ah, sorry. Kopun kap. Thank you. Cuidado. Afai merienda, o merienda. Limpio minutun! Tailandiatik biajatzen doazen 18 urteko txabalio eta txabalia da nahi. Zein koño pagatzei zuen viaje hau? Ez que ez da normala, tío, zema da den. Ointxe etorren ez hostalea tipo batekin, 18 urtekoa, tope maduro tipoa, eta bai, Australian egon naiz, eta guain lau hilabete Vietnam, Laos, Tailandia. Osea, ni 18 urtekin azte tartean balomano, eta azte burua gaiatzeko irrikitan, y poco más. Esan, asko jota lagunakin Rioja. Arabarre Rioxa, hola, urrutira junga be. Eta hauek, venga, Asia, 6 hilabete, bakarrikan. Ondo, ojalá. Hello, hey. You want to visit the temple? Ajá, vale. Ajá, vale. Ogei, vale. Osea, ezin desartu, claro. Bueno, ez duela gatzen. Al desartu. Cuidado. Bitu hauek. Latak ininda.
Euria iteko itxura hartzen. Aber. Así de euria. Gaurko harria. Hando, az, hasien. Bueno, ya galdi du, eta guain paseotxo bat ematen. Uste dilu Navarra oso politia gongoela. Bangkokeko kanalak. Nik uste hor kriston mistak egongo dela. Uste, olatua da, Eta bain euskidez hartu bitartean, hemen txengo da, lasai. Herri joan hau lasai, eta betu ze koño agertu da. You see this? Hey man, you see this? What is that? It's killed, right? It's dead. Kiko? Wow. Osea, ez dakit nire tamaina dakala, Osea, nire altura daka. แล้วคุณมาเที่ยวคนเดียวเหรอครับ It doesn't understand you, No. Yes. I mean, in Thailand, I'm alone. But I actually living in the Philippines. What's your name? My name is Ed. Ed. Nice to meet you. Pixka rarua, tailandesak ez dira Filipinoa zela, holda, simaz kaso ez dizu egiten. Eta gero traductoriakin esan dit, sekreta dela. Y que está patrullando el área. Baina ez dakit, un poco raro. Gero segitzen hasi zait eta esan diat, bueno, venga, aio, Eta bialdu eta azkenean. Sorpresa! Pasa? Uy! Pero bueno, es sorpresa. Atzeko bai nabarratzen. Bueno, behitu zerbezan ze jarri diaten. Poco segurena, Ez da hori. Bueno, ikusten zuen, Betidanik ilusio egiten gauza bat. Bere hietxuakin. Ezagit ikustean. Baina praga modu. Está apagado. Oso nago. Eta fritanga zaporiaka. A ver. Dale. Quiero decir abuela, ¿no? Bueno, hemen daude, Hemen daude larbak, hemen kilkerrak, worms in coconut trees, hemen igelak, eta hemen, beste larba. Bamboo worm. Bamboo worm. Protein, pure. Bueno, David. Hasi probatzen.
Makina. Bota indek? Bai, Eskuak? ez dut hau erabiliko, bale. Agar. Ondo. Iker beltza, venga. Bai, igual que el otro, ¿sabes? Good. Silkworm. Horea. Hau, Txarra. ez dago Vale, hauek hau ez. Bai. Pipa saporia. Pipa. Pipa. A mí este... Pipa con sal. Hauetakoak. ใส่ตะกร้าแล้วก็ใส่ถุงก่อนครับ Vale. Bien, vamos a ver. Entra. Nada, bilek. Vale, sabe a fritanga. Esko nago, gaina. Uf, a mí este me llama poco. A ver, erakutsi kamarei. Ikuste da, ez? Txitxare, ose hauetakoa. Dale. Disfruta. Venga. วันนี้ไอจีไม่มาแอนไปทำงานแอนไปทำงาน Ondo. Ondo. Te traga. Bueno, nire bihatza baino potxo lua, eh? Bai, ese es el que menos me llama. Nahi txarrena hori igual, azkena. แต่รอเงินขายของก็ไม่ได้ Irela. Hori hoi askoak. Askoa. Vamos a darle. Ondo. Surprisingly good. ขอบคุณค่ะ Yes. Could you do an offer for this? How much? A ทา ver, มัดกินนี่ทามัดยูวอนทูเป 100. ว่าไงแค่นอน No possible. Ahí, regatea, la hostia. Ah, how ไอ้ much? เซน ¿Estamos grabando? A ver, Para saludar a la cámara. a ver si prueba. Hemos probado todo. ¿De verdad? No. ¿Y qué te gustó? A la serpiente. El escorpión, la mejor. La serpiente no. Estamos negociando. Sin más, que no es. No tiene ningún juguito para adentro, ¿no? A mí este gordito, pero esa es la buena, o sea, sí. No, es el que tiene más carne, más tal. Venga, vamos a probar la serpiente. ¿No queréis probar? No, gracias. O sea, tengo miedo de estar fallando filmando, pero no. Ya está filmando, ¿no? Ahí va, A ver. Chuenchaco. Ha dicho que sabe a pescado, no sabe. Sabe a frito. Ok. Probar, ¿eh? No, gracias. ¿Era ahí? Yo es que no soy youtuber, así que no. A mí no me sabe nada. Adiós, Rago. Ah, no. Un poquito. Que sí, venga, venga, sí. Que ya está pagado. No. Aquí hay 3 cachos. Pará, esto es un montón. ¿Querés la mitad conmigo? Ah, ya. Fritura, ¿no? Ay, pero no me gustó. Ah, toma. Pero ¿sabes a qué aceite vieja? Ya. Bueno, va. No, gracias. Hay que decir que estas viven en Australia, que se pueden topar con una serpiente en cualquier momento. Es frito, ¿sabes qué me hizo acordar como Venga, va. frito? Dale. No puedo porque estoy mal de la guata. Así. Uma noite convocou, talvez cê tá com o popô. É vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. Vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. Vapo, vapo do vapor, vai tomar vapo do vapor. Vapo, vapo do vapor, vai tomar vapo do vapor. Uma noite convocou, talvez cê tá com o popô. Uma noite convocou, talvez cê tá com o popô. É vapo, vapo no setor, é vapo, vapo. ¿Dónde vamos? Vamos ahora a la ciudad de la marihuana, al paraíso mismo aquí en ¿Pero te gusta a ti la marihuana? No, no mucho. A ver, oler huele, ¿eh? No, vamos a quedar drogadísimos. Huele re bueno, ¿viste? ¿Viste?
que vamos a quedar. Bueno. Oh! Can I smell that? And I have another one. Black Diamond is one of my favorites, right? Very good. ¡Guau! No, weón. Ay, no, a ti te gusta además. Es Sativa Hybrid Indica. Egunon, bueno, bigarren eguna Bangkoken, gaurko plana, goizean tenpluak bisitau, eta arratzaldean sorpresa. Nik uste guapa hongo ala arratzaldekoa. First stop. Black for you in there. Should I wear long pants here? No, freestyle. Oh, freestyle. Tuk-tuk bat hartu eta tur bat ingoiela. Por 100 pavos, así que bastante ondo. Nez eskonfiatzen gauza hauetaz, baina... Ikusiko dugu bukaeran nola sartzen timua, baina nire bitartean disfrutatzen, no? Egia esan. Ez que ja oitu itese, baina gauzak oso guapoa, ja. Nio, handi jo esaltzen. Honek nik bezala zapatiak aurkitzeko problemak, Filipinetan. Arrakatxarroa. Txapa! Real Palace. Is it open now? Outside, no inside. Okay. Bueno, timau inomen diate, Galdeu etortik gana ber gaur Buda deidan da. Esan diete, no, those scammers. Timau diate? Bai. Disfruta duet? Bai. Sin más, hola xartuko du. A ber, obviamente bideo honetan ez dizuet erakutzeko palazioa. Txortako argazkitan behitu, baina esken nik uste ez dela presiauko. Ze lokura. Osa, hauetako bakoitza izpioa da. Flipa guitezue olako zenba da ben. Eta pinturak eta kristona da. Oso rekomendablea. Eta da, hori, eozin lekuta goitzezu, eta tanean dabe gauza imponentiak. Danean. Lokura. Nirvana. Osa, pinturana ez dakita presiaukoa, baina da. Hola, palazio guztia inguratzen. Osa, gigantia da, imaginau. Eta nik uste historio bat kontatzeula, baina nik puta da. Porque ikusteia gerrak eta hola ikusteia. Lokura puta bat, lokura bat. Beitu, nire hemendik ordu erdila. Ostela edatzen nahi zenean. Zapo. Boko ze haula, tuk-tukan soinu bataz, motorrak. Chicken curry, 1,70 al cambio. Eharra. Hola golekuak, onenak. Bueno, bauaz, Gaurko sorpresa ikustea. Ikusiko zuen. It's kind of close, you know? I did some videos, like, for my friends, actually. No, I go with the black one. Why? You're with the enemy. These are cheetahs.
lagunakin. ¿Cómo estás? Muy bien. Kopunka! Hi. A ver nola bukatzen, baina bueno. Bueno, baguaz, gaurko plana, merkaura jun. Molto rapido. Rápido, muy rápido. You have to practice the Basque. How do you say rápido? Azkarra. Azkarra, moito azkarra, moito azkarra. Moito azkarra. Moito azkarra. Beste gabe, erropa batzuk erosi, nire azkenengo parranda ingo dut, eta jazta. A beautiful shop because it's written beautiful shop. Oh, yeah, I see. So cool. I like that. I think it feels nice to have training. I would like to see that on you, actually. Yeah, me too. me too. Maybe you can try. No, I don't know. I would also. I also even have my sports bra. Oh, 7-Eleven, I love it. It's everywhere, you see? 7-Eleven t-shirt, it's amazing. It's a vibe. Ez dut asko horra hau, baina ondo pasat. Gauza pilu egin ditau. Eta honekin ja, azken eguna, azken gaua bukauta. Venga, hurrengoan gehiago. Good in the morning. Azken eguna, gaur lasai, de chill. Templon bat bisitau, konpra matzukin, dirua gaztau. Eta vuelta. Ekaitza hasi behar da, eta nik hemen ikusten jende asko, eta aterpe gutxi. Hasi que nik hartu lekua. Bista ederrakin. Gustatzen zait, jendea ibire egotean bai. Bastante aia burrukatzen, eurillan asuntua. Behingoatik batek erabakian hartu dut. Bas. Oindana nahi duena, karo. Bitu beste pertsona listo bat. Hau bai. Hello. Listoan artean kaso etea, beti. Eurilak segitzeu, baina eske ondo sartzea, tio. Pertsona hauek galdeu diot batei. Hauder, egun berezia oso ze. Eta esan dituz ez, alkilau egiteituela, jendeak egiteitu alkilau, soinenkoak, arraskiak ateatzeko, tenpluakin. Beharra katxarroa. Beste behin pinturak, astakei bat. Astakei bat. Bueno, aprobetxako den momentu hau eta Tailandiakiko dazkaten impresioak emateko. Obviamente nahi gabe konparatzet Filipinakin, ez? Malasian egon naiz, baina 5 egun bakarrik orduan. Esango, turismo aldetikan askoz esplotago dago Tailandia. Horrek nahi du esan, bueno,
jute zehala leku batzuta, eta eske tailandesik ez da hola, basikamente. Cosa muy dakotago ondartzetan, dana estrangeruak. Hemen parrandan, gehienak, estrangeruak gu bezala. Txarra da, ez, baina, bueno, egia da, esperientzio hori, kultura inmersioa eta hola, hil leikela, seguru, baina ez da hain erresa. Filipinetan jute zeharo zen lekuta, ez diana, pixkatateatze basea turistikoenetatik benetako esperientzi filipinoa eukiko ezu. Barkau, zoze hobio baldin baka Tailandiak da kultura aldetik da nik uste bastante aberatzo dala. Gehiago mantentzitu behien tradizio zarrak, esango dugu. Templuak, dantzak, jantzilak da hola asko ikustea danean. Eta oso behien kultura barruan oso importantia da. Eta janaria hemen obioa. Obioa ez, obio. Bai, oso goxua da, tio. Nahi tailandesa, gaina bere pikante puntuakin, bat azpimarra huerko da nuke patze eu, dala patai bezala baino noodle potoluakin, espektakulu. Presio aldetikan esango nuke Filipinak merki dala, nahiz eta Tailandiakan fama ez, kiston merki izateko eta hola. Danak garritu iteia, esati detenian hemen beste turistei Filipinak merki dala, danak garritu iteia baino, bai, zerbezak erdi presioan dazkazu Filipinetan. Bintzat ni biltzen esen lekutan, ez dakit, leku top turistikotan. Eta azkenik jendia, tailandesak versus filipinoak. Zentzu hortan filipinoak aplasta huiteitu, tailandesak. Asko ze majo dira. Izan leike igual turistifikazio bagatik handan askauta daudela guretaz. Hemen Tailandian, izan leike. Baina bai, de primeras filipinoak asko ze irekio dira. Asko ze hospitala igo, oso jatorra dira, eta normalian inbita bete izue jatea, eta holako gauzak. Eta, tailandesak ez, tailandesak distantio dira. Eske, filipinoak nire ustez dira Asia barruan, nire Asiako jakindurian barruan, hiru leku esatu ditutela, baina dira Asia barruan latinoenak. Antza hundia da, ohituratan da latinoamerikanoakin. Hori, ondartza jutia familia osua, con la abuela y el perro, hori oso guapo. Eta hoxe, Tailandia top, torri, Filipinako beto. Ez dut esan, gustatzen zaizue hiritan daula ibiltzea, Tailandiak 20.000 buelta ematezko Filipinai. Filipinetan jutezea natura, deskonektatzea, baina hirita askun, eske ez dakit zerra. Vale, cambio. Second stop. Here, the video, you see? Was ist das, Jana? Papaya salad. Papaya salad. This is spicy. I'm going to be brave. Yeah, go for it. Zer da kanpai bat baino bio? Hogei kanpai? Kampai means prost in really? Japanese. Oh, really? Kanpai. Kanpai. No, you have to do it harder. Now breathe. A ver, nik enadin. Atentos y atentas. Guapísimo, nerekin eraman genuen etxea. Gauza, deskubriu deu, we found out that eta bela monjean kantuak eta gongau nota iguala da, fijau, increíble. Go for it. Nice. Yeah.
nego motua, eta guengoan ja motxila hartu eta aireportura. Así que bideoa hemen emango jo bukaera. Bangkok, increíble. Etorri. Aio!